Ekitabo kya Zaaburi essula ya 69 okushaba kw'omuntu oli omu busaasi. Aha mukuru w'abeshongozi omwiraka eririkwetwa emyanganje. Zaaburi ya Dawudi. Njuna ayi Ruhanga, ahakuba amaizi nigenda kunyita, ninshaayo omu byondo bingi ebintari kubaasa kuhamya mu bigyere, nahika omu maizi maringwa aho amaizi agijwire gari kumirira. Okurira kunduhize amaraka gazindiire, amaisho ganje gahotokire ahabw'okutegereza Ruhanga wanje. Abari kunyangira busha ni bingi okukira ishokye ry'aha mutwe gwanje. Abazigu banje abarikwenda kunyitira busha n'abamaani. Nshemereire kuriha ebintari ibire. Ayi Ruhanga, nomanya obushema bwanje, n'ebi byanje tibikusherekirwe. Abari kukwesiga, Mukama Ruhanga ow'amahe, bareke kukwatwa enshoni aha bwanje. Abari kusherura, ayi Ruhanga wa Isiraeli, batahemurwa aha bwanje. Ahakuba aha bwawe nyemire okujumwa, n'enshoni zinshwekire aha maisho. Mpindukiro tali kumanywa ahari bene taata, n'omunyihanga aha baana ba mawe. Okusaasibwa enju yawe kummazireho, kandi ebijume bari kujuma ninye bigweriire. Kunarizire nayeburabuza ninye siibyako, kyampindukire ekijumo. Kunahindwire ekiguniya eky'okujwara, bampindura eky'okucweraho enfumu. Ndi ekiganiiro ky'abashutama ah'irembo, kandi ekyeshongoro ky'abasinzi. Konka nyowe, ayi Mukama, niwe nshaba. Omu bunaku oburikwikirizibwamu, ayi Ruhanga, ahabw'embabazi zawe nyingi ongarukemu. Ahabw'okuhwera kwawe okurikwesigwa onjune. Ntashayire omu byondo, nkira abari kunyanga, kandi ndugye omu maizi maringwa. Otiikirize omwegemure kuntwara, n'obukwakuba okumirwa hagati y'amaizi mingi. Kandi otiikirize kiina kunkingirana omu kanwa kakyo. Ongarukemu, ayi Mukama, ahabw'okuba embabazi zawe ninungi. Ahabw'okusaasira kwawe kwingi ompindukire, kandi otanyuma amaisho gawe. Nyowe omwiru wawe, ahakuba ndi omukabi, orawukye kungarukamu. Onyirire hiihi, oncungure, onyihe omu mikono y'abazigu banje. Nomanya okujumwa kwanje, enshoni zanje, n'okuhemuka kwanje. Ababisha banje boona nobamanya. Ebijumo bincwire omutima, ninshasha munonga. Nsherwire ow'okunsaasira yabura, kandi nasherura ab'okumpumuriza nabo bamburira. Bampa ebikusharira kubinywa, n'ahabw'iruho bampa viinyo erikusharira kuginywa. Emeeza yabo ebabeera omutego, n'okugira obusinge kubabeera orugogo. Amaisho gabo gashwekwe oruho, bareke kureeba. Otetemye enyugunyu zabo obutosha. Obashukyeho okuguubwa kubi kwawe, kandi ekiniga kyawe kingi kibahikyeho. Eka yabo ehindukye itongo, ahatagira owatuura omu mahema gabo. Ahakuba nibahiiga obu watiire, nibagambira n'eby'obusaasi bw'ogwo obu wawutiize. Oyongere ebiheneso aha biheneso byabo, hatagira owasinga orubanja omu maisho gawe. Amaziina gabo gihwe omu kitabo ky'amagara, bareke kuhandiikwa n'abahikiriire. Konka nyowe ndi omworo kandi ow'obusaasi, okujuna kwawe, ayi Ruhanga, kuntunguure. Ndyahimbisa izina rya Ruhanga n'ekyeshongoro, mu ekitiinisa n'eby'okumusiima. Ebyo biryagwisa gye Mukama okukira enimi, nari enimi y'ekimasha eine amahembe n'ebyara. Abari kubonaabonesibwa bakireebe bashemererwe, imwe abari kusherura Ruhanga, emitima yanyu ehimbuke. Ahakuba Mukama ahurira abakene, kandi tagaya abantu be abari omu kihome. Eiguru n'ensi bimuhimbise, n'enyanja n'ebikugenderamu byona. Ahakuba Ruhanga ryajuna Sayuni, agaruka yombekye endembo za Yuda,
abantu be balyagituulamu ebe yaabo abaana babiru be balyagihungula n'abakundiizi narye balyagituulamu